Zdravo ljudi, ovdje s vama Smart Gamer i danas ću vam pokažem kako da ubrzate vaš Counter-Strike Global Offensive. Samo još da kažem nešto, znači danas subota i danas će samo da bude ova epizoda, znači ovaj tutorial, jer imam nekakvih obaveza, tako ajde da ne smaram i da počinjemo. Znači kako da ubrzate, prvo morate pritisnuti desni klik na ovaj Counter-Strike, pa Properties, pa Compatibility i ovdje onda Run This i otvorite sa Service Pack 2 i onda Apply, ok. Onda što treba da uradite jeste da ako imate AMD grafičku, da imate ovaj kontrolni centar ili kontrol centar kako god. Znači i kad vi njega otvorite, šta trebate da uradite? Otiđite ovdje Gaming i onda 3D Application Settings. Sad ja sam ovdje sve isključio, samo da vama pokažem kako treba. Ok, šta trebate ovdje? Ovo, znači da smanjite skroz na performance. Ovo wait for vertical također smanjite na performance. Ovo pritisnite i također smanjite na performance. I samo još nešto, ok, to je to. Pritisnite apply, sačekate malo, onda izađete i uđete u igricu i bit će vam brža. Ja sad ne mogu da uđem jer će sve stati. I to je bilo to za ovaj tutorial, znači danas će samo ovo da bude. Ako vam se svidjelo, lajkujte, komentirajte, šerite i subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!